Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 23 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu. Niba utarakanda kuri subscribe aka ni akanya keza ko kubikora, gukanda like ndetse no gusangiza abandi ibiganiro byacu nayo ni inkunga ikomeye cyane, ni mu bikore rwose. Muri aka kanya rero ndababwira yuko imirwano irimo kubica bigacika mu gace ka Uvira. Abasirikare b'u Burundi barimo kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. General Sultani Makenga n'abarwanyi biwe ba M23 barimo guhondagura cyane abasirikare b'u Burundi. Amakuru amaze kongeraho muri kano kanya aremeza yuko abasirikare b'u Burundi batangiye kwirukanka bahunga urubuga rw'imirwano. Ndasubiramwo, abasirikare b'u Burundi bari barimo kurwana mu micungararo y'igisagara cya Uvira batangiye kwirukanka bahunga urubuga rw'imirwano. M23 ibamereye nabi. Amakuru arimo kongeraho aremeza ko abarundi barenga 47 baguye ku rubuga rw'imirwano, abandi babarirwa mu ijana bagakomereka mu buryo bukomeye. Ni mu gihe M23 nayo yamaramaje ivuga ko byanga bikunda igomba kwinjira mu gisagara cya Uvira. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 23 harimo kuba imirwano ikomeye cyane mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Mu misozi ihanamiye igisagara cya Uvira, abasirikare b'u Burundi, abasirikare ba Kongo ndetse n'abazarendo barimo kurasa kuri M23 ngo bayibuze kwinjira mu mujyi wa Uvira. Ni imirwano ikomeye cyane ndetse bikavugwa yuko abarundi benshi barimo gukomerekera muri iyi ntambara. Iyi ntambara kandi ndabibutsa ko yaguyemo koloneli w'abazarendo witwa Koloneli Kasereka Bosco. Muri iyi mirwano ibintu ntago byoroshye. Abasirikare bakomeye barongoye urugamba ku mpande zombi bagiye gucakirana imbona nkubone. Amakuru yizewe dufite aremeza ko General Makenga ku ruhande rwa M23 ari we urongoye iyi mirwano irimo kubera muri Uvira. General Makenga yimanukiye yegereye ku rubuga rw'imirwano. Aya ni amakuru yizewe tuvana mu masoko yacu akomeye. Ku rundi ruhande amakuru dufite nuko General Pacifique Masunzu urongoye zone de defense ya gatatu mu gisirikare cya Kongo akaba ari nawe ushinzwe imirwano muri za Kivu z'amajyaruguru na Kivu y'amajyepfo, ubungubu nawe ngo ari ku rubuga rw'imirwano muri Uvira. General Masunzu ari ku rubuga rw'imirwano. General Masunzu ahanganye mu buryo bukomeye na General Makenga ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko imirwano irimo kubica bigacika. Abasirikare ba FARDC bategetswe kurwana urugamba rukomeye ndetse General Masunzu amaze iminsi avuga yuko byanga bikunda atazemerera M23 kwinjira muri Uvira. Ibintu ntago byoroshye rero kuko imirwano irimo kubica bigacika. Ibitwaro biremereye birimo gukoreshwa n'impande zombi. Umumenyesha amakuru wacu Dani Faruku uri muri Kivu y'amajyepfo aravuga yuko urugamba rugezaho umwana arira nyina ntiyumve. Abaturage benshi bahunze bava muri Uvira ndetse hagaragaye amakamyo menshi atwaye abarwanyi ba M23 barimo gusatira neza igisagara cya Uvira. Bamwe mu basirikare ba Kongo babwiye umumenyesha makuru wacu ko nta kabuza intasi za M23 zamaze kwinjira muri Uvira. Ngo hari ubwoba ko abarwanyi barenga 300 ba M23 baba baramaze kwinjira muri Uvira ndetse bakaba bayinyegejemo.
Ibingibi rero ngo byakorohereza General Makenga n'abarwanyi biwe kwigarurira iki gisagara cya Uvira. Muri iyi mirwano irimo kubera muri Uvira, abarundi barimo kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Amakuru dufite nuko bamwe mu basirikare b'u Burundi batangiye guhunga urugamba, ndetse amakuru akemeza yuko abarundi benshi bakomerekeye muri iyi mirwano. Kugeza ubu ngubu kandi ubwoba ni bwose mu butegetsi bwa Gitega nyuma yaho imirwano ikomeye yubuye muri Uvira. Hari ubwoba ko M23 nimara gufata agace ka Uvira, imirwano ishobora gukomereza mu gisagara cya Bujumbura. Ndetse ubutegetsi bwa Gitega bukomeje kuvuga yuko nta kabuza abasirikare b'u Burundi bagomba kurwana umuhenerezo bakabuza M23 kwinjira muri Uvira. Ubutegetsi bwa Gitega buvuga yuko M23 iramutse ifashe Uvira byashyira mu kaga umutekano wa Bujumbura. M23 ngo ishobora no gukomeza igafata umujyi wa Bujumbura, ndetse M23 ngo ishobora korohereza inyeshyamba za Red Tabara zirwanya ubutegetsi bwa Gitega bakaba banabafasha kugaba ibitero i Bujumbura. Niyo mpamvu rero igisirikare cy'u Burundi ngo kigomba kurwana intambara ikomeye muri Uvira bakangira General Makenga kwigarurira kariya gace. Imirwano rero irakomeye, ndetse General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi biravugwa yuko yaba arimo gutegura iyindi batayo ikomeye cyane yo kujya gutanga ramforu mu gisagara cya Uvira.